kurengera Abarundi mu guha intwari zitandukanye kuva mu Rwanda. Turiko turatanga inyigisho ku gihugu, inyigisho dutanga harimo kahise k'igihugu cacu n'umugambi. Turigisha igihugu cacu kugira ngo tukimenye, kuko twasanze umuntu kugira ukunda ikintu ubukizi kandi nabyo umuntu bazatube abakoti inzoga iraryoshe. Ese inzoga iraryoshe yoroshe ko nayizi iyo tuyizi iraryoshe. Ikintu ukimenya niko umenya ubikunda. N'igihugu rero turakeneye kukimenya kugira tugikunde. Uburundi bwacu iyo twigisha kahise tugomba yuko muri kahise ibintu bitatu. Batwebwe Imana yategetse igihugu mu 2005 haheze hafi imyaka 600 cyangwa twabona abahanzi ibyo bisha mutazi baca mutazi tudusubira rero none imyaka 6 twe tutarashikirwa imana bagatwaye gute ibiza bakoze n'ibihe ngo twaharizeho ibibi bakoze n'ibihe ngo tubikosore ni intwara zitanze kugira Uburundi bube bwitwa Abarundi bwitwa Abakongomani bwitwa Tanzania ni bande bakoze kugira Uburundi bube bwitwa Abarundi Abarundikazi bafise imico n'imigenzo y'Abarundi. Izo ntwara tukazimenya zikatubera akarorero kuko gaba neza umunsi w'intwaro iri mu nzira dushimire Imana yatubwiye yaduhaye intwaro zituma Uburundi bwawe ubuyobozi bw'ubutaka turi nazo ugaragara birareba kuko kera nta bundi bwayo hari abatoto muratashimye. Imana ibabwira ko umuntu wacu ntarusha tucambara nkama akegeranya abantu bato bakagira ubwami akabita Uburundi yumvire gufata umuntu weza ubwami bwawe nawe ubona shyira hamwe tugire Uburundi kandi umwe muri ibyo ntabwo umwana nawe bakabwira igice cy'umwami wawe ahubwo nta muntu yari yambaye nta n'ibiraha n'abandi bari bakurikiye bakavuga aho tukunze hacu ariho twebwe bazoba ari benshi twabagirwa bazoba bagafata ibiheto ingibyo ibisaba byuzuye ibifungurwa bakagenda ibirometero by'urwanda by'abagirwa akavuga ni ko yose ariko hose umubona muri ko bafatse ibirometero 184 hari imbere mu nama imbere aho se baje mwabye afasha ashaka umutero w'abamwe mwabikaza yaravuze y'umwana nari yashimutero bwawe yateye yo kirima igaye undi ugende kwafashe watukuti ushima gashiruko atwaye kuba urayumviye y'umuhamagara atubwira bategera tuki nategima imyaka 70 imihana yari igiye kwera mu gihugu umuntu wasanga kubwira bitatu bashigera n'ibintu bitatu kubona muri muhana abari mu biri yumvire mu gihugu cy'Rwanda ntabwo yari bakibira atubwira tupapa igihugu mwa zahatanye Wezi kisema Umurundi ntawe umucaka dufata ko yasohoteye ko Umurundi ntawe umucaka yumvise baje babaniriza ingabo fata imyambi fata ibinzo fata ibisabo by'ibifungurwa tugere mu Rwanda nta muntu umucaka iteye ariko jeto kwa tuti twibuka abacu tugaruka umaniza kaya ugakomeza kwibuka
ndacamuriro k'umushikiranganji w'imico kama hino y'Iwacu sinigeze natekereza amajambo yari tuba tukwiye kugira imigenderanire myiza n'abo bana niko umwana cyo gupfa umwana turabatsinda n'umuco watwaye ubwo nyine niko biri ko maraje turabanisha gusubira inyuma cy'umutwiki n'umugabo abantu babiri n'abatanu imwe ntabwo twabatsinze urumva niyo nzi intwari nziza turi akarorero kubaka igihugu gira ngo urabona yuko umwana azakuye umupira ashaka ngo ugende urumva wa Messi urumva bakobwa bakumvira akarorero muri uyu gihugu igihugu cy'uburundi ngo mubere nk'aho ukunze kwishimira abakobwa hariya ku Bufaransa ijambo ry'ibirayi badutera inkuru urabona ubu igisoza biga hanze ujya kwiga mu mazi kera sokuru barabyigisha bakadeporoga abakomoka muri Ubanyi urumva imyaka y'abana n'abagari kandi niba batagikora igisoza gikomeye i Burayi urabona ahantu batadeporoga mubere kubera tujya kwiga mu Bufaransa umufaransa asigaye asigaye ku ruhande iwabo ataraterefona ngo ashobora gufasha nabo guhindura ubutegetsi bwabo ega bigiye dore kubwira kwiga ku mazi ashaka gukorera kandi abantu bibagenera hari ibyigwa gusa bagasanga kwiga ibyigwa bimwe bimwe by'abazungu mugabo bagenera ibintu byitega kandi ubu kuzana n'ibirati n'abapfuye dusaba ibirati bihombe ari generali bihombe uretse kuba byakandi kubera ikibazo cya mbere gikomeye ku isi gukoresha imitekinoloji ngo iteka rero byose n'ibibazo n'abakomeye aho abagiye bakorera amashini uko ahise aseka ku cyuma kuko basoma ko bazabona kandi hari umunsi twajya muri sitade cyangwa ibintu kuri bagira idani na cumi na gatatu na gatandatu umunsi tugira idani muri sitade ariko utabona ko umusaza yagiye utabona umusaza yagiye yari yicaye cyane atari umugore ariko mu cyumba n'ibindi zidefina ariko zose zitari imeze neza nawe uzogusha ntabwo ndima iriho nziza kugusha cyangwa mu maso biba n'ibintu byose byabashaka ndabishusha amacyari bagora ariko inzoga zitari iwacu uwo nzoga zitari iwacu uri kuri defi cyangwa bagora ababasa y'amashyaka uyu nzoga ari kayiraho inzoga z'umunsi zipanze umara kuzigasa kuba mu giti cy'umukara murabona biba bibi iyo bataka zitwumurana zitwumurana igihugu bitwa byinshi asubira ameze neza urundutse fise tayi nziza naho kuti gigira ipine gutungura iyo pine cyayigi kumva rero ni intwata y'Afurika bakasoro natwe twivuga bakasoro mu corona natwe muze ndetse n'umwata bakasoro bityo abantu kuko ni intwara y'Afurika yose n'ubiko bafata intwara iraki tukabyitwara igatwara abatwara natwe tuba dusigura ariko se ndetse n'umugabo
iboneka yiyemera kwa gasore yavuze ati abazungu batamuresha jero nikora kwikorera ku rwego rw'itandatu zisabika mama umama unashonje biba hiwezi kandi mirongo itandatu kwa gasore kabira batabati atayeka n'ubwenge baramubuza ngo umwana w'umwanya w'umugambage ushaka kuruteza imbere umugambi udamuhanuzi ndabonagera babici hari uburyo bw'uburyo bw'uburyo kugira umushinga w'akazi mu batari umugore ugomba gukora kwiga batari korera ubucuri nawe umubwira abana bapangiki ewe ndikufasha ukikoze ngo umwana banje umwana uri umuntu imisho n'igeze kireni uragira ukuntu urwego tuwacu kikiratira akure neza uraga tugufasha igihugu zofasha igihugu muzo kugana n'indetse y'ubutaka bw'ubuzizi kandi bakora cyane urwego gatatu Mari itu ada sama juga, ada sama. Banyak misalnya, kalau kita kasih nama kawasan, nanas, kalau ada juga masih, tulisan waras itu, cara sudah ada, dia sudah masuk, doa, spirit, doa. Kalau tu yang lain bilang bego, ini cerita tu. Mereka orang pun berbuat ini berfikir kita berbuat. Yumbi itu akan dikah, muda kijang. Mereka tu Mukwibuka orang mutema kerja masuk kampus, masuk orang mutema kata cari kain nanti, jenah tu nak ini kita tas. Muncul. Muncul berikan. Jenah kita Mukwibuka Bapia ini kita mencoba orang Presiden kita ada semua itu usai itu cerita mereka kita imani zikomeye umuntu bila n'igihugu bariko baratuzura ivyondo bahana indongo y'ivyondo bariko bavuga ibeto bakayihana bagaterura udusumugezo Kalau begini, jadi berusaha kata, itu sampai bagi baik. Bagaimana kita boleh? Bagaimana? Kita boleh. Apa sebabnya? Mesti orang boleh. Zibira urufe asubira mu Burundi hashizeho n'umuperezida zibira hasubire mu zibira hasubire twashyizeho n'umuperezida abazungu bishobora gusohoka kutubivuga mu byaro iyo tubana tuzina uyinziriye turategura tugira inama abadasabaza batatu kuziga kuri bari kuvuga neza bakunze bose bimenyereye zibira ntasubira mu Burundi twashyize ku wundi muperezida uno twashyize bandi abazungu rero twabaye cumi na batanu rero tuvuga ijambo nawe utabaye byiza nawe
amaraso reka ntabwo gusuka amaraso igihugu hari utwara twitwanya ku buvuzi bakundana n'iyobora urabona ko atajuri rero bitanga wazi gusezera amazi igihugu kigatayari utwara tutuzo kusubimo barushiriye kuri ibintu bumva ko igihugu kwega ugasesa zigusanganya amazi yagutwaye zikaziririya imbwa igihugu umuntu agafata umuheto n'imihinzo cyangwa kwimukira hagati uranderera neza kwa muganga wongera ubona amaraso tutorogera ukavuga baforoma umwana barabigisha umwana kubera umukobwa n'umukobwa bakora hamwe bakagerageza bakora zitandukanye no gupampa kwiga ku bantu no gupampa n'ubwo umunsi z'umuceri batwara gusubigishwa kaba mu mekaniya kikaba ikintu cyane kikaba bigaba n'abana bakwiye gusakata kikaba kumenya rero tukabana bose icyo ngicyo mu gihe cy'ikundi mu gihugu mu gihe twabera muri abandi bakwigisha batanga ibintu by'umwanya ngo bantu bangana ugiye kwese n'acyagiywe kandi bagiye gukora amakazi mu Burundi abandi bakwigisha ibyo twabizasha ubwo n'utamenya batanga kugira berekane ko bakazi genda bazikurayo abagore bakabakora ku kazi ariko iyo bagiye bagushubuza twebwe nayi mama papa yuko hasigaye abandi tukubemereza n'ubuza abantu bagana igera kuri Afurika usigaye kureka kabiri ku isi kugira ngo babarishe hafi gusitari kandi atamukuta 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 twebwe n'amaraso sibyo kwigishwa ikibishora bizana muri mabizanye ukazabona uburuzi ntaho bigitoriya bigituma umuzungu ko bitorero rero ntaho nyuma y'ako gutora bashaka igitorero cy'uruzi bitwa nyanza yashaka kugura nyanza bashaka kwita Victoria umuzungu rero ntaho rero yatoye kuri gusa bigira abantu banini n'ubwo rero tutwara sinzi tuzoromaye n'abakozi tubitangaza twasogire ibisubizo y'ingoma byagirisha indwi ijya kuri zibiri bose formation nk'igihumbi kwiga kundi gihugu kucikura bikenewe ukayitangaza igatuza kwigisha ibikorwa by'abasaka b'abakozi indwi yose turabona abantu bagire ku mafilime abakobwa bari ku rugamba bose urisize ibyo bariko turabanza igihugu abantu bine bamerewe nabi abantu baricwa barangazwa bose imyaka y'indira ukurira ibisi ngaho mu cyana kandi bakaraba bariya amaboko mwana ntagaruka n'ibisi ngaho umuntu atakubwira ko yakubwira umuntu cyangwa